Watindata musiaisia ni saingisio ya bika ngwenda guthochera ngiukwata weni thini wa kilungu cha Usili muthenyani wa umuthi ngiutungia mubea nundu wa kusakua kwendania naitu muthenyani wa umuthi thini wa kilungu kina indi kwendea kwitho yelo la kisasa chaku cha Mutongo TV nyeni Tofik Mackenzie wa Mutonga twinake wakili Benjamin Chalo ula tukithwa twinena nake muthenyani wa umuthi na indi ni uthocha twendania imwe nginya muthia. Wakili? Yes. Karibu sana. Asante. Kedia musiaisia. Asante. Musiaisia ni nao kedia muno kwa masieta mako tondu atagwaneta wa Benjamin Chalo nyeni wakili advocate. Ola osila makwani meke babukanio wako obisini kwitu netwa ile tokutethesia kuyana nondo kwenda. Obisi witu wita wa Chalo Mwana company advocate ninye managing partner bau na twemusieni wa masako na wote. Asante. Na indi muthenyani wo muthi musiaisia twithi watu inenia yulua adoption. Kana kula kuosa kwa mwana ute waku ukaikala nake ukamwea. Tutau. Na indi kwa adoption. Kwa kutueleze adoption kimeo ni chao. Adoption generally ni la process kanola mutalatala mundu atia kenda no kwenda kana kala kateka ke kusia katwike kake na keta niwe nake basically adoption with ya kenda ni wanengwe su adoption order kana ni wa adopt kana kau wena full rights and duties ya kana kau ukethia wa take full parental responsibility ekando miemdetwesu full parental responsibility ukethia mwana su onenda tuwe wa musiana ti waku ni watwika waku fully ona bituka miaka 18 ya kenda mwana waku ndi ndo kunenga difference nensa nikendo mane adoption ni chao no nene differentiate na kila kita wa guardianship adoption ni different na guardianship nondo guardianship ukitaka kunengwa ila right ya kucontrol mwana su na kumusia yesia nginabike miaka 18 lakini ndendo mwana waku onabika 18 na right ya kuchoose kana kuthikolo kwenda kwa that is the major difference nikenda with the nwa mana adoption ni chao wa adopt kana katwika kaku ukethia yanene na mwana ola waku usiaite wailo subi ata waku na mwana osu aketa ni agwa na kuna kila kindu lakini guardianship no ila unengwa full yani no ila unengwa control with the mwana osu aiwa ungu waku omusia yesi nginabike miaka 18 kwa uwe sunio yita adoption ni mawala ni omeba kana ni meoyiba ila idha ala nitwe yulua adoption yani miawela ya governite adoption wasisia ndeno iso ya Kenya paute netwa ina mwa weta wa adoption act lakini wethe ya nondo adoption ni kwe kwa muno ni wethe ya ina some deficiency na mwa osu wonde woka wasiwa nondo we involve osiana mosa meka toto overhaul mwa osu eka nona go na kwase ogwe mwa general wasiana weta wa the Children's Act kwa uwaisia part 12 if I'm not wrong ya Children Act kuma section ba 152 kwende ya 170 nuithi aba umaeletie ngewa ya adoption kana wenda kwa adopt kana undu waile toka adopt makaelesia procedure sionthe na kila kindu wasisia mwa osu no borrow ite muno from what we call United Nations Convention on the Rights of the Children United Nations Conventions on the Right of Children usuni mwa wanze onde and one alama ndisi onde ila si believe in human rights ni mwa usuni wendo aweleti ondo siana sia ile itakusolwa nondo sia ile itosiwa no ne borrow ite heavily from that na tie kama ondo ama adoption ondo with yako ila si itawa international adoption no to asisia mea wesu inge kila kenge wasisia mea ito ya Kenya ni to ratify ite kendo kita African Charter on the Welfare of Children na omwe aosu no ngeto borrow it heavily from we are on osu both tika incorporate ndo imwe in the Children Act ne lato kweka makwani ama adoption no to siasia mwe ayo si ndo yaitie nikenda we say the asiana ni si adoptiwa kwanzi ela yailite na kwati ya meao na kwanzi yayo theu asante
ni koti sevaila yandole ya maundu ma adoption basically wasisia that children act yaite no koti imwe la yailite kuhandwa makwani yasu na nasia koti imwe ndia sia ni koti imwe ba Kenya ni kiwango cha koti ni kiwango che la koti yeta wa high court ti koti inge ko you like ndinene yako kwito kamba ukenda kweka adoption wiki ya kotini itatu either ukathi high court Masako kana ukathi high court Kitui kana ukathi high court Makueni kana ende maybe kenda mu outside Machakos ukathi high court Lainge ukathi kotini Utawa Kilongo Kithimani Tawa Chuso Kilongo koti swinge sita wa subordinate court ukathi kou ndwe saika adoption kuwa ilito kuthi palave high court nikenda high court yekeka ekwani yu ni asia the reasoning behind that nikana adoption ni kindu sensitive muno nondo pa wenda wiweta oidil na mundu kana na wasisia miao ya Kenya twaite kana mundu wonde we below 18 years ndena legal capacity ya consent kana kwitikila kiloko tabwa kwa ni lazima kindu kenda kwina kunikeliwe yulo na kwa ikatwa kwa asilimeno tweka na kikasigwa kwa liku nikenda wese ethia oitweke ni wanengwa kana katekaku katwike kana kaku court ni enda yani court ni yakunikila kwa liku na yasisia maundu onthe ni mati wanesa kwa nicho manenganito mwa kwa high court kweka makwani yasu kila kingi mendo amekite makwani yasu matwa wa high court mayeka wo kawaida ta makwani ya angi undu wona kotini mwathi na courtroom na mukethukiwe makwani nundu makwani ame involve sindu sensitive mbenene nundu si involve kana mundu munini na involve mundu ungi ukumwosa atwike wake koti ya mina kweko kunikeli wake kana mwewa mwete sindu ila mwailete kwete kotini the children act ni very specific yaite kana ikwani ya ilete kwekwa in camera kana in open court mwailete indha mwailete olikakuya kwa judge kweta in chambers actually yaite it should be done in chambers that is the word chambers kwa yo bisine kwa judge kana kenda mwe open court ifungwe wethe ba imondo ngio kwethukesi lakini unaona court nikenda ba ikendo any doubt judge nona yeta andwala methukiwe kwa nine yeu kwake obisine obisi wa judge ni watu weta chamber ukesa ithi anu ethukesi andwasu meo kabate andwangi me kwethukiwa ma protect muno ni ku protect interest ya kana tiebe kindu kendo ake ibitho nikenda withie kana kunika protect your interest yako nundu no mwana munini so it's strictly high court nani mundu wiwa wa ilite kwithwa ya adopted no ni body kana no nitu asenekana ni mundu amwika wiwa no ula wa ile ku adoptiwa basically benene undu twasia under act ni adoption ikawa under the children act kuki utabia mundu usu ilite endwe kana it should be a minor, that is the legal term we use but not every minor pe miaka la wailite chambe nikenda kana kakastwika ika adoptiwa ni lazima kenda ke over 6 months kaminete meithanda tukuma kasi yawa na kenda ke of course below 18 years kuhusu no we mundu to not adoptiwa between 6 months to 18 years na nundu wasekana mundu lotonya kwa adoptiwa twasinikana ka kuma mia ithanthatu kupika miaka 18 nula wina lusa wa ku adopt kana yes ni kwa tikila mundu wina right ya ku adopt kana ni ambo kunenga age group ila ya ndo ala maileta ku adopt kana chambe kenda nwenda kunengwa ni court yao ku adopt kana ni lazima wende we between miaka 25 na 65 kwa ukenda we below 25 years ndo itekelwe wa adopt kana na kenda we above 65 years ndo itekelwe ku adopt kana basically ni kwatia the reasoning behind that ni kana
mundu ukwenda adopt kana chambia elitendo e mundu mukomau mundu na bitukisie 18 na maybe na experience ya maisha kana ya kuea kana na kitumi kisio nikiuta na mantha kake kwa itumi na mingi nikiukwenda kana ka pandu ba kumantha kwake ni asia myake suma nenganite no withie ni mundu ino twi kana mundu muima na mundu mukomau pia makasi ndukendo e over 65 years of course ba umenda maisisia nako kana ka wakadopika nike usubika nwekala ntio twezi the limit ya age mundu wonde we over 78 ndenda na bina mwingi wa kusubia kana ka nundu kanda kana kenda kayendo somethwa no kenda kwikala na musiei na wendo wa musiei na kegwe musiei kasubia kuni masiasia pia mundu ndakendwe mundu mukumu no kila kingi ni masiasia for obvious reasons nduka adopt kana no yesaithia ni mwalika into other relationships kana ivenda maundu angi while itenda we ona gap na kana ka nduka okyo adopt kana we miaka 25 niwo na goke miaka 18 no na bumwatiana na miaka muonza ideally bai musiei wenda na kana na miaka muonza kuma sasa kenda no adopt kana mwenda mutianite na miaka 21 we say they are full parent yani onako kazisie nike kuona oti mundu twi mazika nike ukunenga ndayela ya ile tonenga ntamusiei ko we say they kenda we na miaka twasio we na miaka 30 kana kukaile tenda ke below 9 years that is a good example mwenda na gap ya 21 years ulokwendo adopt kana kau na kana ko they should be that gap etebo muyesa kwetekelo twasi ti kana ka ithio wa miaka 3 ke kwa adopt twasi ni mundu wina miaka 10 na kindu lakini ndabitu kete 18 we kalite yisi na kamanya tiwe musei waka kana nika involve ya process ni ya kuadoptiwa kalake na kiliko kalaka tonyosa kuwa ukeza kida kana ka already ni kesi kana oti musei wako lakini nuko ni adopt nika involve ya ndini wa ya adoption process ukethia nika amanyithwa peda ama wala ni wasu you kila kibo generally wasoma the Children Act na convention isu na utalela United Nations Conventions on the Rights of a Child na wasoma the African Charter on the Welfare of the Children ona wasoma katiba kaitu ka Kenya I believe it is article 52 generally kindu chonde kika kotini kio involve kana pe kindu kimwete ita the welfare principle the welfare principle simply asasio the best interest of the child should be always be taken into account kwa muyeka adoption is yonde na muyedukesia na muyeka kilondo as long as kana kake bona no kanene nwese siana siendo anzio muno kana ona ni uko kotini onenda kayo nena uko nondu kailie just with facial expression ukona mwana onde comfortable ba na mumanata nicho wewe nako yenda kotie no twika pena judge ni mabunde tu okusisio kila twita adimina akusisio ugone mundu nde comfortable kana no kukengana kana no kasiwo out like kone kaka ngamwe bakube na mundu kakwetie kuya kana kakekunza so they look at the welfare best interest of the child ita welfare principle kuwe kana ka kila kindu ake maana ni kusisia kana nikiane nundu ona wali kanga nthini withia ona mundu kwenda ikala na kana utuma wayambe ikala na koba nini pema report mafaili wa kotini maingi na ni mwenda kotini ni mwe wa muthi na ciana icio na cio cioneke na kenda no inene lakini kila ki maana there is this presumption ya ni act ni elete nesa mwana wonde wina miaka 14 kwambata niwitikiletwe onake anenga ne views yake kotini nondo su at least onenda nde 18 ndene la consenting age ni mundu we skulu na ni mundu ina kiliko developed na ni mundu tono kwinene Laindi musesia katwambe kubita bau ndini wa kilungu kitu cha Usili kilunguni chambe tusio kidhetingi ndini wa kilungu cha kele twende na unene ya witu twende na unenania yulua adoption kana kula kosa mwana ate Waku kusia ukekala nake tamwana Waku tukadhibasa nitusio kidheti